it's a very in 8 episode in 2021. Pinay surprise a YouTube live lah pesan ha. Ade kaki ani yang sama aja sih itu, but today is very special guys because non another itu kok lah pesan another mana yang sama hari 3 p.m. Okay. I have to tell you many things. I have to share you actually. Okay. Expect away hả? Bằng quan tông cái bài này opinion live long cái but the thing is that another si bang from the audience ijuma porsi. Okay. Let's see what will be happen. Hey, bang ini bang đây Hi, hi. Malah bang tahu. Kadom, Reverson. Kau Reverson vlogs kali ni. Reverson prank pula nè. Kali. Yes. Expectation na bipin bang kon tong audience bang ini atay pinianar lu si bang pula pesan. Hi. Mama lo, bahini orang yo. Bang kon tong ini with 700 I mean 7,000 audience. Bang kon tong ini ha. Reverson na tu ke group long share tha non ni live the bump group itu mah group long share tha. Reverson. Non malu, sudah dah. Get lonely upon pussy. Okay, boss. Yes, exactly. It's very, I mean, a surprise. Hi, hey, Akas bilang pamim ha. Ejang Videography Gallery. Good evening. Kusan net heno ma pinini non phaya alive ta you. Net chong hoi la ha. Prang. Just second day ni Wi-Fi pen lang de. Just a second ni Wi-Fi pen lang. Wi-Fi pen kon tong kimi ni. Cui boy ta pula la network heno jane audience se katlap ti. Guys, I never give up audience. I mean, if episode tin tani dambom ji and even net le heno pusita me pusi klang pari param tami. Yo klang, di man pe ke elang bom ni tayo. Lain nu tumas sinang lang bom ha. Klang di man pe ni ya. Kon net di tima hatin. Net me that actually. Bang Troxy. Itum long pini son soni kali son poson trok up ando ho kasi thanai one ham le ya so dari ge thanu na ha bang pho mama na gelang ho non pho men nang lito men komen long chipik tha the first one prang ke mama dalang ke ha kelang bom deh ya prank bang sorry prank kali klang rim kali yo ju da chi thek long deh yo but anyways thanks for watching this everyone. I love you all. Jorol ha pini nilia nar ai ke nilia ning sam si bang bom but pini ge analo si bang ham lo pusana yo bang kon audience tong tu ni expect ave kita pini live along bang itu tum ke thani e son soni bukan pun son soni chase son person truck do la son putak cethan pun na kai ke son itu thank you tisu hey welcome back kardom thank you tisu ta bang lo yo kardom ik nang tong pak leng ni ko
Adi gang sama kardom kado ke banta ha. Jesong kiling rahi do klong ong. Hey, kardom. Jesong. Cisong. Wah, cisong tadi sorry. Kardom me hai. Bang proxy dia bang ke bao te pinia live ke bang putak cetan nang dah. Trong hong chen nang dia. Expect on ke nang ni lo de pinia son audience do i pu hari. Because an time mati non ke ha. Ani yang sam son aju son si denai actually ke but ani li asa wala ni mitang schedule pen ceton ti man pini bang ya nado do rong na pusan ya. Klang ri manang cetan ti nang tum ni li long pu la da so funang bang silang klang là on from England này li trong hàng England luôn năng li cái ninh chia làm đẹp long rí upon pussy nang simi ketang hover long pat ni long kenet mimi pin akas be I think so non ang hini bang lo te se than nang de hop pin live ka okay ar hoilo nang nak non ke yo ar hoilo nang nak non ke yo seven aku ciri tu pak ini bang te se than ho mama lo non ke tu tip lang ke ho bang nar ka the first on blogs sulang ma external play akas be ejang videography akas be dolang ma hingke theng tom so chong kiling dolap lang ma ke là cái songenti sorry non bài ni bảo là 8 minutes 8 views bia liều on 9 non inut chỉ thang năng đây họ ok mà là bang kép bắp lên ơi thanks for watching cái nó one nili cái one arsenal ni trong ni mà nili episode 3 ta one hour sang si thik pon ha check lo jon bang cek lo jon bang talo la pen ke 1 hour se thik pon opini tayo 9 minutes lang non 40 minutes cetan pon nang opini la marjan tak yes teron green phako oh background color lar boy lang mi chat pu lar det no okay lar nang ho lar boy nang dei ho background color ta ho ke BT production lang dei. Hello, I'm from Umramso. Yes, thank you so much. Nang previous live lang tabang bon. BT Productions lang ni ning dulang nang na. Thank you so much. Teron Green, BT Productions. Non inut lang yo. Bangkep uplang na 10 minutes po 10 views. Padunang pra ke ha. Itu 7,000 audience pen bang narkep bang sirkep thang the he. Klang rim lang nai. Hello, I'm from Rangso BT Production. Teron lang ni, I'm fan. Chisong kling dolap lang ho. Ciru tulap yo, bangke pa plan 10 minutes. Anyways, tatang telo. Jong hong unang nilo, expect unang nilo arleng bangi puge. Okay, pini live ke bang putak pupil he. But the thing is that nili isi ni basic information long pensi nang itu nang share igi pial ha la penang itu tak chini thai lo non lom job kiklang do commerly asi ini tum hedi job duna job he hui long tame penang an bang phi ini penceng long he kado bel he ini tum ke ining ilkar be ke pote isi velam tade ining ke ding bang jumpik asi long lele ya
a job le pu tangka bi pule pu hedi jauh ne titi lasi nang itung aport si tom chit joy keep lu te non la ke ho non la sodak la ho up to 24 this September 24 an dolang ho pini department of tourism department along ako IEM alok tanang thang ibu pola ke lumsing teron hello ho mahamaya constituency pen lumsing teron hello a department lo I mean IEM lah di kalau dak LDA post tu la pen ke chukidar si dolang job puta ke sini ke cithani la I brief content nang than ipa pinela puta isi ke job matri ke chengsi ke la pen ke number 2 ke ZKF non nang le puta lo so puta lo la pen ke EM rup sing teron amen tak lang dun hami opinia life long ke jong din EM rup sing teron ko PC chok la ma MLA I mean iya aprang EM lai non ke MLA lo di MLA rup sing teron la pen ke AYA la pen ke SA lapan ke 16 September KKCA. It's very special day for Akarbi aron barintan special day lo 16 September. Lapan ke globalization sa puta. Lapan ke special video for YouTubers and friends. Any questions regarding my YouTube channel and niligitekan ason tami jese tan seroy ikuna. Nami tumpi ni question RG pun RG kita lapan ke bang efficient second edition tangan lo. Oke, non pangceng tu na ho ke cengke mo pen belum tadi job apa tak lasi tourism department long do lake 24 September lo non lasi ili tum apai jipang do ni gamali itung hedi tek pura dudun joy la busan ke kali darai pela lasi nili tami jog dunji lasi jog dunang ili tum lasi la isi information la di nang tum han la pen isi birta kemi nang tum tala so group long do alo ni do dilang ne but nang tum birta kemi kila busan ho nang tum jong sila bang so group long a group amen ke job voreng abirta pu la bang amin isipian bu pela la so group long do la dak ko ini a job a kiklang la information jong si a WhatsApp number kali tenang itu bilang plote itu ma WhatsApp number di hadak group long pon job orang abirta pu arbitum sigyong hedi na basic a job kiklang poran terdak hedi WhatsApp group long share ik pun nilitami la pusan si long dun bom diti sian seni abir information hedi regarding job apa thak hedi lasi nang litum interested plote interested mane lagi necessary lo itum la obi kimi tunge job hai hui erok tok nei aning hang erok tok itum ke lagi sipu onde nang po ho lasi nang litum nang share ik no nang litum WhatsApp number dak penelong son ho I mean WhatsApp number share ik deno nang litum nilidak number save pon det po mo hada group lang pon ik po kasi regarding jara job information tami nang litum ladak long ik po la arbeng long aputha ka job an ke long lapu pu sidak ke ning che thele la pen ke kapre ang tanong job information po tada long po nasi 200 suse ala so labang group long nili tami kusun tong kumatong nang get pon eta ningarong la nasi nang nomor la comment nang pino nili at minhan i nang lalu okay number second regarding on ZKF plote Jonel Karbi Youth Festival pulmutidi latame nangkile ilo ningkani si ilom lombe pula ben laso ningkan tay juli ko ilitum sing honjer project videoan lasi ilitum ZKF busi tame isi ke advantage tipik lah lapen disadvantage tame dulu ilitum program long pote advantage disadvantage program long chelo kapre long tame advantage disadvantage ke dulu but lalu ini ngarong nai pakai ZKF tanageli dili langsung tuning video enu nang non helang nang nagil ta lasi patumi dik bah kali patumi lo dak
sono KCS long kecing by apa so putak lapen ke patu minute ni tambe ara lang so dam KCS office long haladak regarding on ZKF touching by lola hala on dressing ZKF touching lola ke latum isi hari constitution ni tan non helang suppose ke chini constitution mane arondo thola ke ba F putak arondo nasi prang ta aron lo but non aron thola kicok ci kilang tu penon kipakke gitu patumi si mai dun ni tame lomso langdun pli mane puar judu nong pli la bosan yo hala sar chandra singh pro la hu tumedi mai phul mati la iltum nasi la hu ya putak ta iltum culture putak ta hot pengi si thani ke nang so ci than timu iltum culture pantar di pinangkok ilio begi mitung ke non ke pu arum si dambom nang nak ke sono ili culture putak ke lalu la si jet ke bf tanangele lo la hui poching bai bom lo disadvantage to dolo ili tum long pote si thanu nang lo ili tum chichini lo program long lo pote ko ppc advantage disadvantage ke doma ke lalu nasi lalu tum ya birta bang ke non la putak ta ching bai pon bom lo lapen ke constitution eta non si ilitum obi mitum ining tunai constitution do tang la ke ba f aputak si tame rona tang hedi la song si claim ni la puson si pu hedi la lu ke tok lu thana si tumi bang ke pakeng ni ta tumi ar lang sudaman da office long elam so ludam chok ma hedi lalu oke mama lo non ke bang tang ke ha kimi ke hai lux dili bang lo nong e bong nong e bang lo. So anyways, thank you so much. Kado kita berta mi phone lang sini sila. Nilidak pen cilang ilang deh kantong. Klar klema. Lek pikannya. Bang pri nang lang don subam lang mamal ho. Hai. Isi good news mo pen bubang MLA Rup Singh Teron hedi. Alang li hamren pen mati di. Alang hamring pen klar klipin bu ya bilang duanya. Ang li tumang sonom ha klar klipin ma. Yang cerita nih sa birta ke megela pula MLA chu lam pen chili along ana tu akijoy pataroni thapu emetang karbeng long hadi kala meghalaya pen karbeng long border long adung lapu karbeng long tumhan alhe anda pata kimi keron doji tang nasi lata isi birta ke melon mali tum kecing hajar pajir pidan ini iltum langsung sisi ini ngarang napo asip ini karbi tum han bangke pata bangke long le puta bangke akijoy pensiron et nai ma pu mithang long le lo puti polam lo he pata ka bidu pilang mati nasi la karbi long le lo puti karbi tum ha aphan an bangke pata ke joy pen no non so lapai ma pu la lo puti ke langsung si kang tang kring bangke latai si yang tek lo mati nasi itu sorry así cosa nang li tum da ke me de ti hon nasi lang li Rup Singh Teron panda choro nai li tum la pusana ti bondi reconnecting sorry apa asita jum he kiti lason ik me tik lo bon network thang non ke network lag pikan data pen pa connect tulangnya non art chalo ma bang thom chiru no sa viewers philo dak tilo pusi chiru la tilo
Sili tum nong dolang KYA la pen KSA recently ala non anta chu ek peace accord puta punting tu dela di litum arbeng long rat tum ke peace kali dela lage la support na non unta KSA tum cedan dun bom titilang lasi ibitum mithang RD abelo tema ili public tum ke but RD ke tu ka veji pulute ili tum titong RD ke cepat doi pulute lasi nili tame ke Charlie chit mati student lang but the thing is that nili ala bang kumane KSA tu pupelo ko mo joka song le la so pot chi song dun mate kroy puten nili ki share bang ke athe ilitum kadugo isi chini la so piece a court pen ko nasi ke chok dam de ke ilitum klang from ke lage che thana tang nelum de asil nilitame che kroy dun de pojok si la chiske bang an jok party no PSLC pupelo ma KSA pupelo kadu ka be party ma jok party no la bang so putak che song lo pote nilitame ke share dun bang thuke dun lap titi yalo yo video hai pen chenglok pen pine chi song lo pote upori dun lok pote nilitame dun titi hedi asili tum ke phanta kecirai komi phanta ining long kitu ke akinang so lalu lapen isi ATP alam bangso peace accord peace kali delo peace amen ke peace accord lo sita peace kali delo mate di iltang tian sitang pabaji tang ho lapen ke hopu railway station ta kim ji tang hopu iltum long biggest peri me ke lalo peri mimi punang kopa but peri nang ni iltum chisong no pote peri jok proji lasi peri nang ni he peri mimi eson ke gali chisong no te chok de ji lasi iltum long lalu railway station hamren nat ki kimji mate ke silam ji pu labang so puthak ciparai lo sita mi ku unadvantage no ni pali tong ho bengali salo amen enang ni lo bang khi puli puthi ma la tum dak nang edu from ke penaan ke la trend communication ki pi pen se litum tu kok lo mati de asila so trend pen advantage disadvantage ke litum chini pamilo karbi tum trend pen sika travel ki ong ma mate bus ma sika travel ki ong ma la le tum la khadam na dak ma si chini la advantage ke dak advantage ki ko PPC ali do ma ke langdam lo pot even 1% abi athi advantage pi pupete sono hormu hedi hormu ke wan ata hormu ke wan pusita me angtan pen hormu ke wan pusita me dakke highway communication mission no mat ke la pen si pachok la pitilo mate la si train ke do ke si siksak dak ji ang ring ya lo la train jong si non ke dotang ta siksak dak nang lo sita me ako hamren na ta jong si la puson ki kim dam ham lo pote son thak kece su tum ke dutipo itum pang krang lam bali la ke pere mi alam binong lo la sibu ben pulo de pere mi mane pere nang ne sita me athe ko piloma ilitum karbiang long an ke dam ke do puno itum communication ke trend ben si pachok la nona mat ke I mean trend no bas me si pachok la pen ke mithang tuwar jong si mesen non hamren ta tuwar gawe jok si laan ka siksa ke tuwar jong si pu ekdom mesen no pote ko pc siksa thai do ilitum armu phai ilitum arpi aphai ta me kitu pikel puson ke lilang si bas tang hola puson road communication pen jong si pachok la panta la pen ta ilitum ke satisfied ilitum trend ke unnecessary da kan kim ni trend station ki bilo pote lage bang so phan ki phal pule ining chi bilo na nongson diffuse station nongson ko anane nang ki dok pakke la so joini lok la se itum sita lahui ta ke rok dun tok ya kinang sot ke phan ke rok dun aku da dake itum obi mi tum pusida me lale ke tek the ke chok chi ke do ve kan tin pusida me Churu lo ho kadu go be network at join pu up down up lo la pini ma viewers tu ngi Dennis
network lag piko. Ni do pa hai. Hey, Teron Green nangli ni chinon si mane I mean YouTube previous video long tanang ang teklong nila previous live long tanang lapen lo Teron Green nangli men jumisen Teron Green jiri lap ko la network me jog yo bang ini belon ke yo tang thi ha expect ko nang ne lo ho life should be not expected belon jadi kon ma expect la no jadi kita celang tulang ho 27 2006 napen lo Teron Green nang lige kasi tak hinulap le dia nilike Nogang district pen hi thank you so much Nogang district pen lang liga ha Nogang district ke kalau surong bang lah Nogang district ke kopun ada bang lah kopun ada hin I mean dapara patorong Nogang district di nali lalo ke la pulo 16 September patumi lah di lagi nali tum ta chini po hai aron ban tum KKCA ke fourth ningkan pi ke chok lo anniversary sa jadi tum mithang aron apu thak tamil tum ran susi rekomi phan ke el tum RDP dunai kasi KKCA ta isi lo ta isi asong lo inut nang over lang ma Teron Green okay hai network में मेजर काट ला पे ya dolang thank you so much deh la penisi surprise dolang ho ili tum nang pa judun thoda Teron Green pola network iju asana network में deh pasti me 1 hour sam ke nili pa playing back pa di isi surprise dolang nangli la so surprise nangli nuvet viewers tami jeng dunik dia surprise tu ho ma pa ini do surprise do deh ho kado we la so live jud la si surprise do ho nangli tum han much Teron Green I appreciate your patience man no bong nong idulang ma ing hong dun ding po ik okay kijut lom de anta ha kijut lom sitan po 1 hour ke 40 minutes pe lang ha kasi non 20 minutes baglo te tong po ha kasi man tan bo medi dulang ho isi globalization number 6 to del number 6 globalization nang tum chini type of globalization ko piason ma pwede ni tami son soni kitali dunong sila bang so putak share globalization la ke ilitum long 2-3 years sa prang ke tak tifu mati karbeng long ta tapuson avila visal tang ha bajar ta tapuson edi lasi lake isi la panta globalization po hong mena ladak lahai hui nang kikim ke lake dak karbeng long munit mate karbeng long si kacipan pu dunong itu asi lata isi disadvantage to pik hangjang lo itum la hui dak nang kikim pe isi advantage ke lalo itu joy ke la pena nam ki jumpen hormu cholong lo but the thing is that itum la bangsu dak nang kikim hamke isi la tumke network marketing menila sono la tumke India long anke dut
tip poteng lo son Vishal to ha M Bazaar to ha la son hedi trend shopping mall thadi asi la tum ke isi business satum di disadvantage ko pila iltan ini lo ma peak lage itum peak la so disadvantage ke ili tum karbekhi tum ke non ma ke business ke chubi khelang but chubi dun chit pusi tame non mat ke la unset ke nang ra la tum tak nang bi hisan ke isi lata isi disadvantage itu sela la hui ke il tum ke kaningje du nei po phanjole non ke bang big dat non ke unidet pe sitame prang ke bang jilang pote itu mo wi mitum la hui cerok tokji pote la lo il tum la hui jadi itu la puson asai jong si te kasik sakit hipik the itu non ovi network ovi detiti bu network ovi tiko network me pine sim chelar detiklo I'm so sorry guys I'm so sorry so jada ne 1 hours ani pajudet pode 1 hours an ke non ke kon ha si surprise bang chong ho ding he non 20 minutes te si surprise tu pho la mo pen pu bom abeng hoi lo la globalization apu thak ni tum che than det lo na ho la so rithi hoi pho na ho globalization ke ac la te sik sak thip pi khang yang lo tung kar beng long no son Vishal tong ho M Bazaar la hai hu bi trend shopping mall nang ke bi long lok ke di itum kar bi tum non jong si la pus chojor cholang amu chu bidun lo pote kinang bang chum hek po athe obviously tum anam ki jum si nai ka customer tum ke si ka do betala hai hui long sinon ke ludlap lu mate de asi tum locality tum ki bidun business ke kasik sak thek thek lo nasi tum karping anglong kechisong ni ason do piglang mane pang ikrang nang nak si di mane kechisong ni son gitu do piglah lalu oke non ilang bom deh ya network mimi pa hai ar bijang ik mana tu non dagar bijang po pule ya one kaching hon pilong ri one kaching hon aben ke ala network mimi jok nili ning ki hangan nang parjik dong padan ta ala luni arjik dong nang de itu Ini tu na salun arjulong maha alam the jume pig lah alam the jume pig dilah M Teron M Teron I'm so sorry Teron Green nang lita YouTube means video sila making ma M Teron hello ek mon kiri be pro phangcho lit song rong phar lang litung ki bondalun no Arju Misenik thank you so much for ena nang tum non bang thonang lang tum ke pajut ko lang de ha pu nang litum nang recommend nang litum ning ke hang lun tapi nang recommend no next ke rot fit no surprise nang thani non 11 minutes lang yo non 11 minutes te surprise putar nang thani pare ho regarding my YouTube about
isi surprise nang itu mana Johnny lah ha chok ji ek ang phan ke ning ang ching sampik thank you so much bong nong nang chu hem kita me video bani pu anul man bilang bong nong hai mo king bot hai long video bani pu nang nang li teron green nang li ta video selam ik man nang li selam ik pute nang li phana subscribe ik po ha nang li channel ta me bong nong eta subscribe tha de la teron green channel non inut ke mata nang lang ik bom ne ha non ma ke chini ke teron green nang lang dun bom lang apan ke bong nong inut pang tham yo si surprise lang na itu bang tham ke so surprise deng nun ignon ha nilam the pen ngi pen surprise ha obviously surprise ke tu pe but non 10 minutes okay thanks bro nang li video selam iki mat teron green ke hai nang itum eligible di 18 plus lo pote mo pen bom kit pinya live puta pinya di job bang apply dun ikbek lo nang itu selam bom okay ni dalang li phanda subscribe ik thayo teron green channel tame ni tame o nang li phan next episode long nang promo pon ik pon li nang li lang ni la bang Nasi ni next episode long na nang non ke bang pho jo mu pen ke bang inu bani titi la network ne jo khedi la se la non bang pho tum bang pho ko mama lo ne ho la se ni li si surprise nang tum la network ke mi edit lang but non 10 minutes mate 12 minutes ti si surprise nang tum hanang than ik po jong hong ik ding tha la bang pho bang ke nang tum la so surprise ni lam thi pen ar julor nang tum deng dun ik tha si surprise lo ha la ke nang tum shock dia ji busan si ning mathal hai la se mu pen isi aku review tu pada ni di ha job ni tha tourism department long la pen ka IEM ke lum sing teron nang itu cingki dam tek tangka do pote lum sing teron long daming no ada tidak lum sing teron no da LDA do Mali do la pen ke cikidar do la la se tangka chuponra hangda moda lum sing teron long ani li AIM men tang than ik lo la he la pen ke jet ke f tanang li bom lo la pen ke constitution aki mi selam ik bom lo number 2 bang ke ya de ni ya kitab ciban ham detail hai number 2 bang ke la jet ke f nonang li di dog lo la si itum advantage ta chini lo la si litum mission lang bu ik beta ke mission lang bong Durbishon Hanse. Thank you so much for watching. Lalo network mi udah tiga Durbishon Hanse lasi tacak lah MLA Rup Singh Teron fan giltum curup piknik alang li culam lam hala lasi alang li fan curun nih MLA non patah kimi pela patah keron ke dia ke hala Meghalaya border kido tu mahan pat lasi lahai hui ke prang pen si claim nam but cok lah non claim lo itu ini samdunang po la si ritum langsung se ke cerai kami pan ta cerok dun tok ta kenang sot langsung se ke tang kring ji pan plote ke te ko galirang ni litame lapusan ining hang dun dun lapusan lo ke cerai kami pan ke ining hang dun dun ti elo la si o wi milang iltum non live nang lang dun saran ke cerok tok ti nang iltum ke putak ta la si non tame cedan bom titilang pu Meghalaya pentalop Nagaland border pentam la se tum nam phan tame hirju me hangnang langsung se ke karbeng long do tip kang tang kring ki do very phan la lo tum karbi ki the ki ding tum sita me haldak arona tanglong kacing ki dun thek ji mate non bang ke alang litum tame aning do tai langsung article 2448 tame long nang gi hem prekang thim long nang gi litum class se ke kang thim long ni sita me question ko pi pene ludun vok titilo mate kaning je dun thek thida titi pota hayo lo mene nasi litum
alang lituhan pudun tot areta puan wen lo la silitum bangke just aning pate dun tu bang se kenang puma posini tamat harong tilo alang litum chok chit dela ko son ko pi penone mat hatek tidat pen lo alang litum itu dat titile he lasi ta chok lo he la hui ta bang tu titile ya sang tek te lasi son lo 16 September patumi ke KKCA am hang ke tek lo tum KKCA te karbi guru sar chingrum mai lasi litum karbiaron bari tum la hala KKCA ke la so song mudri la ching hong ani acara song kita karbi te karbi sibet lo halo lapen ke cholom ha por teng chok mo ha ni lang lang dai ha duribon han se orde na ina pen ho kon han se nang lang gun bon bang ma ho na pen nang ke ho korte surprise phandak ke lang lo ko dai ho ni li ho mobile long lang lo ko dai ho bang thom yo nó nang lang gun bom duribon han se ma lang rim ko yo lang bom le yo thì duribon han se arjulong ho na pen bong nang e klapen teron green do bom lang ma nong e bang thom bang plinon ke yo lang rim le ti yo chiru lab audience e now 5 minutes left for the surprise guys ni tu lang thank you so much teron green bang truck yo ko bang thu yo non bang truck katum fun surprise do te ho thank you so much for watching bang truck si 7 jon ki juthu si ese char dilo lo sorry tami chong là cái Australia Geelong cho nó chọc đây rồi là si non 5 minutes left for the surprise you are live again gì à mà trong bar trong hong lo oh thank you so much Binarson be okay okay nang lina pen ho Binarson be kasi kumani jong si YouTubers plote nang litum la puari cirung hair symbol nang litum cepak lang lo nang litum fan pas support iglo nang la itu long Kerala pen hey nang li Kerala situ mage hai Binarson be long kiri game oh okay long kiri gaming fan supporting nang alang li YouTubers lo la pen game pen teron green fan supporting nang la pen kumama YouTubers man nang litum okay great I really appreciate long kiri gaming long ing he vlogs teron green alang litu han support nang okay isaron play to lang ya Binarson okay kala alang li Kerala pen bang truck la si surprise nang litum han ho non 4 minute laps guys 4 minute laps trong họ riêng đang hả cô hề đi tháng thế confuse à về lo hả chính kỳ thường long qua chính sampik lo pe là hả lang đi tonton ko nang nito man ning rodik po ni la ka chong hong ko surprise ka chong hong ko mate ode nang nito binia live puta ka ko review nona kimi ni bania view so puta review no ma pinia live ke bang puta mate nang nito ning ka hang lun ton raw no la comment ang pik tha ko la ha kasi nang nito man number nang pik non mo pen pa la job
WhatsApp group long tu duni prote nang litum WhatsApp nang litum nomor nang pikiran nili ada nang pet pon po. Do komen na tabi yo. Review tunang nang ma mate nang litum ningi hangalun rot tunang nang. Komane komen nang ping nang litum ningi hangalun do prote. Na pen WhatsApp group ala job mate borenga berta po WhatsApp group long tu duni prote what number ang ping non. Okay, 3 minutes left for the surprise. Bang pi tu lang yo. Long kiri gaming channel tu lang. Malah ha tu lang ke ha. Confuse vela group nang thanteng that pang efficient pedi batu mi ke second shoot la si komani jong si labang su pang efficient long net meme ama thang ta chini network kale la so net bang ko son si okay thang thelo nisele arjulong akon nang to nisele pang efficient puisi la ke website kang pu tang itu Amazon, Flipkart, dapusana along sang sedak peri nang lo pote nom nasi model skang wai ponlok lo mo karbi itu ma a website lagi ho itu malah Amazon tah lah ke example ke ponlo itu nasi non bang ke model skang wai ponlang nasi non ke first edition long ke nili tame cepat itu no lapan ke top 10 nili tame itu lo lapan ke second edition ke patumi dela nasi third edition dutula non October lo ciklo janwang lo pusi model sing wai pon bompo nasi maybe like December ke January lo pote alang litum lunch pu pusi ang than hedi alang litum pi rige jori through online ilitum la Mintra Amazon hai hulong online shopping la pi rige jor son sedak la pang efficient pu men pen hedi ki Georgie pialo lasi la bang solong komane jong senang litum kasi chini mate aning hang model saning hang abang cipak lang duning tung poten ang litum directly nil pan nang contact jami ang litum third season dutulang la pusan si ingwai pon pon ponan make model sedi lalo nang sitar julong pa mimi ko asin tar julong pa mimi theyang okay ang telo ho net cipa me pode next live pen bang ho dia ikta nang lituman churu piglo ana net ke mimi tame inut ba hani tame churu piglo ini okay thank you so much surprise ingpul nang de ituman. First of all, I would like to thank all of you guys. Nang tum net trong alle mimi pusitan nang tum purang nang dun bom lang yo inut bahani bang pri bang pop buke. La surprise kala pulo nili 2 weeks lo video ka be. La si nang tum nili ningji ko pan PC ini dan nili video non public bilo kan velo nang tum lang ikino labang so a video ke unique represent ho unique athekela pulo nili labang so video long nili channel long first time pule puda chalo ningje lang nang lo sitame nili English pen nok si kitching pen pajut ko kan ningje lo reactions video a top 10 Korean actresses in 2021 labang so a reactions video nili upload ikalo lapen ke non ke just public vlog chalo nang itu big surprise lo nili fan chok ti pusitame nang paking dunig ba mo la sinili tami tektider pusita mi English pen si ganing jeji ning hang apusan di itum culture pen chenglok kadu kabi kad benglong puthak lang susai pati thai prote English pen si kenang shot kadu ko ta chini la sinili tami English alam pusita mi Charlie Dun bom la pusano la si labang so dim long top 10 Korean actresses in 2021 da reactions video nang itum lang ikpinot nili just public vlog kan melo nang itum jisi no nang itum nili just non ke public vlog kan melo nang tum lang ikpino la sinang itum lang ikpino labang so video
นี่ละไลฟ์เก็ตตังรูปโปรเตปับลิกบิลอกแล้วนางลิตุมหลังอีกพินอเดฮะกอกนางมาฮะแล้วสิจรุลฮะกระดูกกับนางลิตุมพาแล้วสินอนอัปโปรดlangนางลิตุม number นางลิ number บางนางbeta pula bang so apa ta regarding job notification hindi nang tum long ipo nang tum number nang pigda no nilimo lang ipo nang tum number at n po nang tum fan WhatsApp group nang pa at po ipo lapen ke lalo non bang ke nang tum lang ik pino de ho nili non live ki jut ton iglo nang pini 8 episode ke la si so I really appreciate all of you guys. I love yours. Thanks for watching. See you in the next live. De ho bye bye. Bye bye. Bye đây học cả đôi vị. Lại pin nó đây họ. Bye bye. Love you all.